Over the years, once upon a time, Dr. Kasolo used to wear armor suits. And then there was a transformation to the Dr. Kasolo we have now. Can you tell us the story of how this happened and what was going on inside of you, when this transformation happened? Kule ngoma ethandwa ngabantu ithi Amazing Grace, how sweet thou art. Iyacho ukuthi once I was lost, but now I am found. So lami ngingatsho nje ngithi phecelezi lezo nsuku bekuzinsuku zokulahleka. Lami ngike ngalahleka ngathatheka ngagqoka amasudu njalo bengifanele. Bakhona babebona ama pictures ami ngisagqoka amasudu ayemfanela kakhulu. Kodwa kimi ngithe sengiphaphama sengithungulula sekusithi dlwe kimi ngakubona ukuthi lokhana sekuyikulahleka ngoba ngigqamisa isiko labanye abantu. Sekumele ngiphenduke lami ngizogqamise lami isiko. Okhokho bethu babengafaka amasudu, yebo ngezikhathi leziyana ezabo 1890s sebeqala ukungena lapha bawangenisa amasudu. Siyabona Robert Moffat bengena lawo laphana, sesibona lezi nduna sesifaka amasudu. Kodwa thina ngokwethu ngokomdabu sivele thina sizigqokela ingathi siyagqoka siyavunula, sivunula kwethu kwesintu. So yikho esekumele sibuyele imvunulo kule ngathi kulomoya oza lemvunulo ukuthi nxa uvunule kuba lo moya lwana obuntu obuya uhlale phezukwakho. Isizwe sakithi besisaziwa ngobuntu, ukubambana, le ezinto ezinjalo, inhlonipho. So mina sengikunanzelela ukuthi isikhathi esiningi nxa ungabathatha abantu ubanikeze imvunulo uthi bevunule, umoya lwana uyaphenduka esizweni. Ubona abantu besiba lenhlonipho, ubona abantu besiba lobuntu. So imvunulo kimi ngithe sengiguquka sengiphenduka ekuthini sengizogqamisa imvunulo yethu yesintu. Ngiyakubona ukuthi sekube lotshintsho olukhulu kakhulu empilweni yami. Kungakho ke ngikhuthaza futhi ukuthi abantu asibuyeleni njengoba kuyi-culture month. Ngiyakwazi ukuthi abaningi sebangena amasonto lawa kabavumeli ukuthi ungene ufaka umqhele, kabavumeli ukuthi ungene uphethe intonga. Kodwa nge-culture month njengoba sikhuluma ngayo i-culture month kanje ukuthi bantu bakithi asivukeni sivunule nje okwamalanga wonlawo sibungaza i-culture month, sizawubona umahluko. Mina ngizabuyela ke ebantwini ngithi bantu bakithi nxa ngeke ngatsho ekuqaleni ukuthi isizwe esingenamasiko sifile. So thina into esenza sibe sila esikhona sihlangana lenhlupho eziningi kakhulu njengesizwe ukuthi silahla amasiko ethu. Namhlanje uyezwa abantu nxa bechada uzwe umuntu esithi mina vele ngizifunela i-white wedding. I-white wedding liyana ilisiko labo, ngibo yi-traditional wedding. Lathi thina singapha sile yethu traditional wedding. Asibuyeleni kuzona leziyana izinto sikwenze njengalokho okuvele kusenziwa emandulo. Singasuki sithathe lokhano isiko labanye abantu bese siligqoka silenze isiko lethu silahle lethu. Lokhana yikho kusibisele emuva kakhulu. Kasibuyelene esikweni lethu siziphilele njengesiko lethu. Ayikhona ukuthi bese sithatha isiko labanye abantu siliphakamise phezulu sengathi lona yilo eliqhakatheke ukudlula elethu. Labana labo benza wabo amasiko, thina asenzena wethu ngoba isizwe singelamasiko sifile.